kandi uduha umugisha wageje ikenge cy'hano wese abona na wasalimu wote mjina la Bwana Yesu Kristo. Mara mtembeze mizani kwa Yesu Kristo. Kuna furaha tena. Tuanze ngadi. Leo tunakuja nyumba ya Mungu. Uko tuje mu ngoro y'Imana. Bwana Mungu abariki. Bwana bayakagire. Na shukuru Mungu kwanza. Mbanje gushimira Imana wa muda mzuri napitisha hapa. Mukainde mu bihe byiza na mazinga. Mungu amebariki. Imana ibaheza gihe. Abariki mtumishi wa Mungu. Yeza y'umukozi w'Imana. Tungaje Mungu mmoja na watumishi wote wanamtungana. N'abakozi bose bakorana. Mungu awabariki jamii. Imana ibaheza gihe cyane. Tupapo na muda wa kuhubiri. Mu kudua akanya kuvuga ubutumwa. Akina kiepesi. Sikini chorosha. Mtu kukuachia mimbari juu ya Mono kuguha au kuvuga ubutumwa. Ni mapendo. Nurukundo. Ninasema Mungu abariki sana. Imana ibaheza gihe. Sasa leo ndio Tuweza kuna musi anza kusonzera. kama Mungu akipenda, Imana ibigomba. kama Yesu akikawia, Yesu n'abagiti baganye. tutakaona nani? Sasa kubonana. Mungu abariki kanisa. Imana yezimisha yose. Unaona kwanza leo Naona mbele na musi. haina siku yenu Mungu kusaidia. Yesu musi musulimo kwandira. Salamu N'urukundo. mapendo tu Urukundo gusa. mtumishi na kanisa kifanya. Umukozi n'ishengero byerekanye. Mungu azidi kubariki. Imana yezimisha. Mungu mwenyewe tunatumikia. Imana dukorera. Abaki yake na mbele ya Mungu. Nta muntu igumanira Ile mwenda. mapendo munaonesha kwa Urukundo ugaragariza ijambo ryayo. na yeye atabibariki. Nayo kutubareza. Mungu akubariki mtumishi. Imana kweza y'umukozi w'Imana. Tuombeane tu mmoja kwa mwingine. Dusigirane hagati yacu gusa. Tuko napita hapo tu kukangamishana. Tuchanga uja gusa mutwego tukomezanya. Kukangamishana. Kwibukanya. Toyo ya mtu asisaurike safari. Kwibukanya nibage by'urugendo. Aisafirika sasa tuko msafari. Nibage abire gute mu rugendo. Tuko bapitaji. Turi ingenzi. Tuko beneki bakumwe. Turakavana turi abantu bo mwijuru. Joile tusisaurike. Nico tugomba kubagira. Mungu abariki sana. Tutasimama kwa juu ya kusoma. Tuhaguruke tusubike mu Imana. Apokalipsi sasa. Yoshua gatatu. Verset 21. Murongo w'ibintu. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Unesha nzomba kucara nanje ku ntebe yanje y'ubwami nk'uko nanje nanesheje nica na data ku ntebe yiwe. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Uri n'ugutwi niyumve ico mwemu abwira amashengero. Apocalypse chapitre 17. Yoshua barashimye. Verset 14. Cumi na kane. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Abo bazogwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi w'intama azobanesha kuko ari baganza n'umwami w'abami kandi abari kumwe nawe bahamagawe baturanijwe bayobotse nabo bazobanesha. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Yohana wa mbere gatanu umurongo wa kane. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Okicha yawe n'Imana cyose kinesha isi. Iyi niyo nsinzi yacu yatsinze isi no kwizera kwacu. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ninde atsinda isi atari uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana.
Bwana Mungu abariki kusoma neno. Imana aweze gusoma ijambo ryayo. Teka. Turabyagi. Data Mana mufisa wacu Yesu Kristo. Tunakupigia asante na kukushukuru. Turuke tukushimira. Kwa mapendo yako uliyotupenda. Kwa wadukunze. Kamwanga damu yako kumsalaba. Katununua. Ukatugura. Leo tunaitwa watoto yako. Kwa wana w'Imana. Tunasema wafu kuna asante. Oh, usisahau kazi ya mtoto yako atakuja. Yeye kunafanya Mungu wako. Bariki mchungaji pamoja na watumishi wako. Wote tukwisha mbele kwako. Tuko na pesa wewe tuasiste. Katika ambayo mkutano wa jioni ya leo. Mungu wetu nipakae mafuta na tumika kama vile chombo. Nisema hakuna mtu atafundisha mwenzake. Wote watafundishwa na Roho Mtakatifu. Umeshuka utufundishe. Shuka ututawale. Na utawale leo yetu Seigneur. Tunapenda kuwa bankers Seigneur. Kazi yote ya shetani. Tunatoka kusema imani yetu Jose. Kumbe Mungu tusaidie. Tujaze na nguvu. Pale ambapo tunashinda tupe nguvu ya kushinda. Utukamate kwa mikono yako Seigneur. Wewe ndio puissant vainqueur. Ulivaincre shetani na kazi yake. C'est pourquoi Seigneur, kikala ndani yetu na sisi tutakuwa vainqueur. Je te puissant de gloire. Baba utusaidie. Tuna besoin siku moja tukakuone Bwana. Utukumbuke Seigneur Dieu. Kumbuka kazi yako ndani ya mji. Kumbuka kazi yako ndani ya nchi. Kumbuka watoto wako partout ndani ya nchi. Kumbuka watoto wako partout à travers le monde entier. Baba katika mikono yako. Asante Bwana Mungu na Mwokozi wangu. Nitumie kama vile chombo certification yako yako. Baraka na amani Seigneur. Isindikize neno lako kuhubiriwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mwokozi wetu kama tunashukuru. Amen. Bwana Mungu anybody. Mwebana awahezagire. Nilitaka kusahau. Nagomba kubagira. Eti nipeleke salamu yenu. Nanibagiye kubasalinda mukayinjira ku shengero. Mungu anybody. Imani wahezagire cyane. Tuko tunazungumzia kwa mapusha banka. Tunavuga na kujambo livuga ngo nitashinda namna gani? Tunazungumzia kwamba pale pale kushinda mjango oneshe peko mvita. Aba nimba bavuga kunesha. Tuko na kupambana mvita. Liko turagwana urugamba. Na hii vita tuko nayo. Urugamba tugwana. Tuko na vita na shetani, bwana satani na mademoni yake. Na mademoni yiwe. Ukwa tuko na kupambana yeye ni adui wenu ngasi. Shetani kana kila rafiki wa watoto ya Mungu. Shetani si mugenzi wa Imana. Ni adui wetu. Ngasi wa paka mwisho. Ushika kuelezo. Paka mwisho wa maisha yetu. Hana rafiki na kulala na negotiation. Safise na vyo kumbika. Na njoo kwa maana inapaswa kukombana. Mbakubana. Njoo ya utoke vainqueur. Yango shebule. Yeye anajua uzuri wa Mungu. Anatugiza vijuru. Na njoo kwa maana yako natukombanisha. Hapendi na sisi tuende. Sasa vile tunazungumzia kusema mbingu ni mbingu ya Mungu. Mungu mtakatifu. Hakuikalaki kitu kichafu. Sababu kwa diable Satan. Wakati alianza kujenua kumbingu. Alijaa kiburi. Ubaya unaonekana ndani yake. Mufasi yake impatikana. Alipaswa awe precipite. Basi yako mbingu hakuikalaki kitu kichafu. Mbingu ni mbingu takatifu ya Mungu. Mungu mtakatifu. Hakuwezi kwenda kichafu. Sababu kwa Mungu analomba kwa watoto yake penye kuzalika mara ya pili. Eti takasi. Takuwa na maisha mapya. Maisha ya kulingana na neno la Mungu. Huyo wakati ambao Mungu atawajaza neno lake. Unaenda mazoje mjuru. Ya ule Mungu mtakatifu. Mungu abariki. Sababu kwa ni neema Mungu anafanya mara tugile mwenyeji. Ndio mara ya kwanza mtu ataenda kuonekana mumbingu. Mara ya kwanza mtu ataenda kuonekana mumbingu ya Mungu ya Mungu anakubeba kuitumia kukupeleka. Unaweza sema ni kitu cha usafiri. Sababu unapaswa unafikiria kile kitu. Unapaswa unafikiria kile kitu. Ni neema Mungu anatufanyia. Na ile neema inatufanya tuishi neno la Mungu. Tuogope Mungu. Tuishi na roho wake. Basi kama Mungu
C'est pourquoi la Bible dit celui qui vaincra héritera ses choses. Celui qui vaincra héritera ses choses. Kama tunarudia mpaka pale andiko. Peko mambo moja c'est chapitre 21. Apocalypse. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le maître, les débauches, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état de feu. Dans l'état de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. ariko bijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanye n'abarozi n'abasengirwamana n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzoba mu kiyaga cyaka umuriro n'amazuku nico rupfu wa kabiri. Mungu ebariki sana. Mungu ana precision bila kuna. Imani avuga neza kujiri kiwavuga. Baada batashinda abazonesha batariti maneno haya. Bazorangwa. Bwana analeta lista nyingine mkuuchini. Asala kurutoto. Wale wote wenye kutenda imani. Abakora byose. Fasi yabo ikimanda cyabo ni mu muriro. Fasi yabo ni mu moto. Cyane mu muriro. Sababu kwa tunapaswa kuwa na nature ya Mungu ndani ya maisha yetu. Mungu kamere kimera mu bigo bwacu. Nature ya Kristo ndani ya maisha yetu. Kamere kabisa mu bigo bwacu. Tuliwaza kuzungumza kusema bavuga yetuti neno ya Mungu iko nahubiriwa. Jojima yarigishwa. Na hiyo ujumbe ni preparation ya kutegura ku mugeni. Iko na prepare époux. Kutegura mugeni. Époux ni mbona banatoka ba vainqueur. Mugeni mwabangu aba. Benyewe wanajipanga kuneno ya Mungu yote. Bagiye mu jabojima na. Wanajipanga kuneno ya Mungu yote. Bagera mu jabojima. Wale wanaitwa époux. Abo ndio bitwa neno ya Mungu yote jabojima yose likigisha. Ambayo yeye anajiweka hapo. We akajishira. Jomo tofauti iko ni kuchaguliwa. Na mtu asipokuchaguliwa. Mchaguliwa yeye. Kazi yake ni kujipanga kuneno ya Mungu yote. Kama Mungu anasema hata niko nguvu tena. Yaani sasa Mungu nipe nguvu ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Jofa nkervile. Roanesha chokwamira. Jomo chaguliwa vile. Watu wetu kwamira. Ndio ndugu yangu najipanga neno yote. Akipanga na wakati anajitayarisha. Sasa vile tulisema ya kusema Mungu alishatuma mtume. Alishatuma nabii. Na alishatuma mwalimu. Na neno ya Mungu nawekwa ndani. Sasa wa mwisho wakati ataingia. Anaingia mkono wa Kristo. Anaingia mkono wa Kristo. C'est-à-dire kutakuwa pression. Sio kanisa bibi harusi. Kutakuwa pression kwa kanisa bibi harusi. À travers le monde entier. Parce que Satan, c'est-à-dire unachukia ngundi tatu sababu ya Kristo. Na ndio unatuchukia sana. À cause parce que siye tuko watoto ya Mungu. Na tuko na neno ya kweli. Na wakati kwa neno la kweli, Shetani ako na kweli. Sasa wakati itafika, kanisa yetu itafunguka. À travers le monde entier. À travers le monde entier. Mungu amebariki. Sasa lero tutasoma kwanza kitu fulani. Tusome kintu Mu lettre séculaire. Barua genda Numéro 29. Numero 29. Tu ya kuhakikisha tukonese. Kugira ngo twemeze ibyo tuvuga. Est-ce que naweza kusoma? Ndio bisoma. Mungu amebariki sana. Tasoma. Frère Branham a dit aussi. Metabanamu yarongeye aravuga Qu'une pression sera exercée sur l'église épouse. kazoshigwa kushengera mugeni. Quand ce qui n'appartiendra pas au Conseil mondial, Mugihe abatazoba bari muri ya nama nkuru y'amashengero des églises
y'amashengero mw'isi il sera interdit de prêcher. azobuzwa kuvuga ubutumwa. Mungu abariki. Batakatazo kuhubiri. Bazobuzwa kuvuga ubutumwa. Mais quel précisément dans les temps qui précèdent le retour du Seigneur. Mu gihe kizoba cegereje ukugaruka k'umwami, des choses extraordinaires ibintu bitari bwaboneke que nous entendons tous ibyo twese twumva se passera au sein de l'épouse. ibyo twese twiteze bizoba bizokugwa n'umugeni. Par ces choses, Muri ibyo la foi pour l'enlèvement atteindra son point terminé. izamugwa ukwizera guhesha izamugwa kuzoba kwageze ku rugero rukuru rwa nyuma. Satan est approche d'une manière sensible. Icyo gihe kiregereje ku buryo buteye ubwoba. Mungu abariki cyane. C'est-à-dire ndio vile vitakuja, Niko bizoza itakuwa ni pression ya Mungu, turagahato gakomeye, itakuwa ni pression ya Mungu. turagahato gakomeye. Ni juu ya nini frère? Kubera data Na wakati itafika vile ntibyashika kujya ndio pale tulisema kusema twavuze tuti dada yangu na ndugu yangu, tubasiki wacu Mungu ndio pale ataonesha ni imana zo kwerekana umugeni wayo, ataonesha watoto yake, kwerekana abana bayo, watoto yake abana bayo bazoboneka, vainqueur abaneshi bazoboneka. na wakati wataonekana na manifestation, Nibaboneka bakagaragara, matendo ya maajabu itafanyika, ibikorwa bihambaye bizokorwa, na wakati itafanyika byakorwa sasa tulisema ni kulaka twavuze tubaza ko gusezera isi ni safari. urugendo. Mungu abariki Imana ibahe. c'est pourquoi Mungu tusaidie, Badufashe kanisa iko fortifié ishengero rikomezwe na majaribu. ishengero rikomezwa n'ibigeragezo. Kama kuna kuya majaribu, Haje ibigeragezo, kanisa iko fortifié ishengero rirakomezwa. na Mkristo yeyote Mukiswahili iko wese fortifié na magumu na majaribu. akomezwa n'ingorane Wakati n'ibigeragezo. itafika vile Ntibyashika sa kugira vile inaandikwa uko byanditswe muri Yakobo, Jacques chapitre 1. Yakobo cya mbere, Jacques chapitre 1. Yakobo cya mbere, Jacques chapitre 1. Yakobo cya mbere, Jacques chapitre 1 verset. Wanasoma verset yake ya Yakobo cya mbere umurongo wa verset ya 12. 12. Jacques chapitre 1 verset 12. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Hariho umuntu yanganira ibimugerageza kuko niyamara kurama azohabwa igitsimo cy'ubugingo icyo Imana yasezeraniye abayikunda. Mungu amebariki sana. Kama wewe ambayo unavumilia majaribu, uyihanganira ibigeragezo, unavumilia magumu, uyihanganira ingorane, kuko promesse ari isezerano ry'igitsimo cy'ubugingo. Promesse pour nous. Isezerano ry'igitsimo cy'ubugingo. C'est pourquoi Marco chapitre Muri Mariko 8. cy'umunani, Marco chapitre 8. Mariko 8. Marco chapitre 8. Si quelqu'un veut venir auprès de moi, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix et qui me suit. Ahamagara ishengero bo n'abigishwa biwe arababwira ati umuntu yagomba kumurikira niyiyange yikore umusaraba wiwe amurikire. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Ukugomba ukiza ubugingo bwiwe azobura, ariko uzoye ubugingo bwiwe ku bwanje no ku bw'ubutumwa bwiza azobukiza. Adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Umuntu wese izotesone kunyemera no kwemera amajambo yanje muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi cy'umunyabyaha n'umwana
umuntu bizamutera isoni kumwemera ahazozira afise ubwiza bwa se azananye n'amarayika bera. Wakati huyu dadamu na ndugu yangu itafika, ikigezo kizogera rangi ya kila mtu itaonekana. Aho umuntu wese azoferekana. Wakati ambaye dadamu watafunga kanisa, mugihe wasikiwa tuanze kugara ishengero, au sikia tena neno la Mungu, utachumbi jambo jingine ndani yako mkoa neno la Mungu, kila mtu atarudia mahali yake. Basi leo tunakusaidia kwanza neno la kanisa na neno la Mungu jambo ishengero kumbe ile siku watu watafunga. Ule alikuwa na neno ndani yake, jambo mliwe ataishi ile neno alikuwa na jambo ya rafi. Hata ogopa Fransa, hata yona kusema nisi wazi kukana Kristo, nisi wazi kuanda mbali na maneno ya Mungu, nitachunga neno ya Mungu ndani yako, ataanza kugua nenda ngine Yesu asobe. Bebo nasikia haya na bebo nasikia kushuka basi kia baya sarika madera basi kia baya taso na roho huyu mwana musarika madera na mwana musarika roho mtakatifu hana na haya ya Kristo. Kristo ni maisha yake, hana na haya kushuka neno la Mungu. Sebu kwate baba na msito mardia preso itakuja mardia magumu itakuja, watasema hakuna namna, tulikuwa nafundishwa hapa. Mimi naona kusema kwenda kwangu kuna kazi. Haleluya, haleluya. Sebu kwa baba wanacheza abalikuwa yakina batabakia na michezo yao, bazosiga mikino yao. Nita tunafika haina taya michezo, nitaya kutafuta Mungu, nitaya kutafuta roho ya Mungu, nitaya kujaza roho ya Mungu. Basi kama mtataka kubeba ni baada balikuwa seleti kama una roho mtakatifu wako kuna safari na rugendo fise. Mungu baba alifanya wako kuna safari na rugendo fise. C'est pourquoi tu lui sema après ça kisha ile matendo ya ajabu kufanyika kutakuwa kunyakuliwa selon Ephésiens chapitre selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14 kushuka kusema baragumu ya Mungu na hii zama imani zovuga baada bali kufanga na Yesu na kisha basiba batabatilika na wakati ambao tunabadilika tuko naenda kumulaki Bwana mwewa na wakati tunaenda kumulaki Bwana mwewa shetani na mademo yake na yeye atatupa hapa chini na wakati anatupa hapa chini anaanza kujengana na itakuwa nione sasa kwa wale walipata itakuwa nione kwa wale watabakia itakuwa kumbi parce que notre accusateur ali anatupa chini hata kwa tena mnaomba mtu akisema mambo yetu inaisha na yeye. Haleluya, mambo yetu na yeye. Na damu na ndugu yangu leo satani accusateur ukifanya na kitu kaloko anaenda kesha kustaki damu ya Yesu iko natusemea, damu ya Yesu iko natutakasa. Jo ushindi wa Kristo. Mungu abariki. Ni damu ya Yesu. Hata yangu na ndugu yangu hayule secret yenye wakati yetu na Mungu. Secret yenye wakati yetu na Mungu ni damu ya Yesu Kristo. Wakati unatubu unakiri makosa yako unasamewa. Mungu abariki. Sasa msikii si wakati unafurahiwa kumbingi dunia kutakuwa hofu baada ya matabaki abazosigara kwa vierge fort ingome z'ibicucu batapata magumu bazogira ibyago hatuna mambo ya kuingia kule si tuko na nzungumza mambo ya bafenta baada batabakia balikuwa benye kusarika mara ya pili haba kujazwa na Roho Mtakatifu haba kuwa seneti Saint Esprit batapata magumu basi kenda damu na ndugu yangu sasa iko na kolera wakati iko na kuya na representant wako alimo kuserukira antikristo atakuwa mbana kasira ambayo na wale watabakia ashabura basigaye. Mungu babariki. Sekumbingu tuko na furaha. Mwetu tunanezerwa. Sasa wakati tunaenda kumbingu frère. Tutoja kwijuru mwenda. Tutwaneshe. Na wakati tunafika kule. Afanya ukabuliwa makuro. Mbele ya ukabuliwa makuro. Il y aura aussi un jugement. Azoba kandi urubanza. Kutakuya kuhukumiwa. Urubanza. Kila mtu atahukumiwa namna aliishi muhimu. Uko yagene muri mubiri. Namna aliishi muhimu. Uko yagene muri mubiri.
C'est pourquoi mon deuxième Corinthiens. Mtume Paulo anaandika. Mtume Paulo mwenye kuwa sauvé. Mwenye kuwa rempli du Saint-Esprit. Sikia vile ataandika. Deuxième Corinthiens. Chapitre 5 verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qui aura fait état dans son corps. Uko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'icyo yakoze akiri umubiri, ari cyiza ari kibi. Mungu amebariki sana. Tutasimama katika hukumu ya Kristo. Na kila mmoja atahukumiwa kufuatana na maisha halisi wakati alikuwa ndani ya Yesu. Bikiwa vizuri au bikiwa vibaya, c'est-à-dire atasimama hukumu. Selon Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Parce que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ariko wewe niki gituma uhinyura mwene so kandi nawe nigituma ukengera mwene so uko twese tuzohagara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Wewe kwa nini unahukumu dada yako? Nikugushira urubanza. Wewe kwa nini unahukumu frere wako? Gushira urubanza mwene data. Kwa kuwa sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. C'est pourquoi naendelea nasema. Car il est écrit, je suis vivant. Dis le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Ukwanditse ngo nguko ndiho dukora abagize amavi yose azopfukamira n'indimi zose zizovuga ishimwe ry'Imana. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nuko rero umuntu wese muri twebwe azobazwa n'Imana ibyo yakoze. Mungu abariki sana. Kila mtu atatoa hesabu yake mbele ya Mungu. Vile vyote ulisema, vile vyote utenda, hata mwili utarendre compte. C'est pourquoi Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Avant ya Mungu kukuroni, avant ya kupata kuroni, ikupita kwanza kwa hukumu ya Kristo. Matthieu chapitre 12. Nous connaissons un verset 36. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qui aura proféré. 36. Matthieu chapitre 12. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Amajambo yawe niyo azotumutsinda cyangwa amajambo yawe niyo azotumutsindwa. Mungu amebariki sana. Kupitia kile kitu ulisema chose kumkara kawe utarendre compte uzobazwa ya maisha yako, ubuzima bwawe utarendre compte uzobazwa ya maneno yote yalikuwa ndani ya kichwa chako. Kupitia maneno yalikuwa ndani ya kichwa chako utasabiwa hapa. Kupitia maneno yalikuwa ndani ya kichwa chako utahukumiwa. C'est pourquoi frère Frank anaandika ya kwamba kama watu walikuwa wanajua ya kwamba watapita hukumu ya Kristo,
Kama mambo ilishashanja ndani ya kanisa, kama semi yetu tumekuwa tunasema vitu vile vinaweza kujenga, vitu vile vinaweza kusaidia. Haleluya. Sasa kesho gedenu atapita huko cha kuanza kwa Kristo. Mungu ambariki. Frase ndio tumshikiwanje. Kila bantu abantu bose atahukumiwa mu kisasi. Tufatana na neno la Biblia jambo bumvise. Tufatana na neno la Biblia Mungu akasema chamo. Tunaweza kuona siku moja musunge tu Fred na Mungu analeta ushuhuda na Marka shinginaye alikuwa kana boka kwa rufu. Yatinya urufu. Pavile siku wote tunamwopa kwa kutuwezi tunyurufu. Hakuna mtu anapendana na mnakunda kufa. Si wote tunapendana, si ndukunda kufa. Hakuna mtu anapendana na mnakunda kufa. Kila mtu anapendana. Wewe sina kuunda. Ni mbaya sana rufu. Wana rufu ni rudi. Si hana rafiki. Rufu sumugeni. Ndio yeye alikuwa anaogopa. Na wayatinya. Akasema siku mimi nitakufa. Anafuta jenda hapa. Takuwa kitu baya. Nzoriki. Hebu na waza ndani Mungu. Akibaza mtima wake. Siku mimi nitakufa takuwa kitu baya nzoriki. Takuwa je? Zomera guti. Menju. Aliko musume. Mungu akampa visu. Imani ya kwa. Alikuwa analala kwa kitanda. Iraje ya kuboriri. Sasa alikuwa analala kwa kitanda ya kuboriri. Akasituka. Alikangura. Anatoka mwili. Hapa mwili. Anatoka mwili. Hapa mwili. Anaanza kupanda. Atawakutu. Anaangalia. Alitegeleza. Kitanda kama analala kwa nao mwingine. Kitanda ya kuoni Branham. Wakipara. Ubuhara. Alisa komea. Ubuhanza. Leo Branham mwingine mwenye kwenda. Wakiana. Akili mtu. Anaanza kushangaa. Agatangara. Anaanza kushangaa. Agatangara. Mungu anampeleka. Ibada mjana. Mparati. Muri paradiso. Odera diri tonto. Hakuja igihudu chibiye. Mule mwenyewe mpeleka. Ya mjana. Akakuta modefera. Ahura mtashkibaji. Babiana. Bakiri bato. 18 ans. Ndaka chini munani. 20 ans. Ndaka milo. Ndaka nakuya kumpokelea. Oh, mpendwa ndugu. Mpendwa ndugu. Mpendwa ndugu. Umedata. Frebra na makashika. Agatangara. Akajiangalia. Alitegeleza. Anaangalia na wale. Ayabanabariya. Vile beko. Uko bameze. Vile alimakuta kula. Basanze hariya. Kuko ni mapa ya kufuraha. Banezerewe gusa. Hakuna jalousi. Hata shari. Hakuna chuki. Hata kwangu. Kuko ni mapendo. Rukundo. Haleluya. Haleluya. Anasema ile mapendo kwa rukundo. Sina namna kuifasiria. Hakuna rukundo. Fasiria tena. Rukundo. Fasiria na shinda. Kitabu na koshida himu. Kitabu vivra yo. Unaona bantu leo Biko natafuta maproduit de beauté. Barondera ya kutipakala c'est tout ça. Pour que aonekane mzuri sana. Aonekane yuko sana. Anatafuta produit de beauté. Anaondera hiyo kuishi. Anakopa ngozi yote. Acha ahali mko. Anapenda kuwa mzungu. Anakuwa mzungu. Anakuwa mzungu hafika. Anakuwa mzungu. Anakuwa hafika. Yaani wewe usitukifika. Hakuna namna hautakuwa mzungu hata siku moja. Mebote yetu tukubalika kwa sababu kama unachunga neno ya Mungu katika jambo jema bote ya milele frère c'est-à-dire siku unakuta ni babia hadi asema kwanza anakuja mbele ile ambayo uzuri wa Mungu habari hana namna kuifasiri kuja usigu ndio yana vile walikuwa habari habari hiyo kwa sababu ni hapo kwa bameze frère ndio kile tuko na chucha wewe chunga neno la Mungu jambo jema lizigame yana kwa milele uko na kuchunga usitole bora bora kuingilia hapana kuangalia msema nutu mkiwa mshikiwa chunga tupotea ndio mgiza ugawe hata unaseka nao sasa sikitu nacho imani usema kitu sasa nacho mtu bwana mimi bwana tuchunga tuingilie yenye itasekata haleluya haleluya naona kijana mwanaume alikuwa na nguvu nenda alitumsume tuko mpaka kusema ingia kimwe urubunye tugeza tupande atafanye nao ugira kuti ulikuwa na kunyangula utaona saa moja unakomea
inapata kunyangula mkono ari mugurukira babara kunyangula mkono ni nufu unatesa kutola kibanza muri wewe unakuya ndani ya ruja muri wewe wako tu kurukura hari man tuko na muda tutaikana bila kusema muda tutaikana bila kufuata ruku haleluya kama tuona hapo tukitegura Mungu abariki sana wakati alifika mule fasi ageza abantu anaona mabase abule bashikiraje frère Benedat na sere mwingine mwenye alikuwa na nononto igishiro ya kwigisha sija kumugenda hakumtambua tena ni abari kumenya anakuwa ni kijana yabale ingumi ifaraba alimwambie yalikikongira asema huyu matu huyu njoni ubiri yaka ngo wigisha alikuwa na miaka nona miaka mekucheza leo hii ni kijana ni mtu haleluya haleluya sasa wakati alikuwa nivyo bon sasa hamu yake ilikuwa nini hanyuma wewe yifuziki akasema wakati anabaona wale abonye bose akasema mimi napenda nimuone jengo bane mbone Yesu mimi napenda nimuone Yesu jengo baba mbone Yesu Joshua ya kila nicho chifu tuchunye Yesu Joshua ya kila chifu tumwana bana wewe tunapenda siku moja tumuone Yesu yeye alikuwa anapenda muone yalomba kumwona anamwambia Yesu Yesu hano na wa eko juu ali hejuru ali hejuru sasa wakati kusikia kile icho tubaho ndio anamwambia bwana atamjia bati bon siku moja huyu Yesu umunsi mu Yesu atarudi azogaruka wakati atakuja nianza tupresente kwa nini uzotujanaho tupresente kwa nini uzoseruka uzochimbelea bale banasema aravuga ati saa atakuja nianza utahukumiwa uzocigurubanza kufuatana na vile bikurikije n'ibyo watwigishije kufuatana na vile ulitufundisha bijya n'ibyo watwigishije mumutumikia Mungu windata gukora Imana ikogopa no gutinya Imana ikogopa Mungu gutinya Imana muri data jugement ya kwanza urubanza rwa mbere iko na ansia kuba serviteur abakozi b'Imana Mungu anasema utahukumiwa urubanza kufuatana kila n'ibyo watwigishije kama unapita niwahaca ana si tutapita natuzohaca kama ukupita utatsinda hasa sera grave bikomeye utapita ariko uzotsinda na wakati utapita watsinda utatupresente uzoduserukire nawe kama vile trophée uko igisibo cyange de ton ministère uko uvugisho y'ubukozi bwawe trophée de ton ministère uko igisibo cy'ubukozi bwawe Mungu abariki sasa msikie rero ni mwumve wakati baba nasema igibavuga ya kusema utahukumiwa ndadushikurubanza na yeye anakumbuka n'abaceribuka anasema aravuga yeye na yeye atahukumiwa tekera dushikurubanza na Paulo na yeye nakora dushikurubanza anasema rero watahukumiwa dushikurubanza na kukilia kwake akasema musore avuga ati kama baba atahukumiwa dushikurubanza yeye atahukumiwa dushikurubanza Paulo atahukumiwa dushikurubanza mimi najua kusema mimi ni pressure kama vile Paulo alipressure nigishije kuko Paulo ile ndio alifundisha vile pia alifundisha haleluya haleluya kama tuliamini ujumbe tusikize ule ule basi kama unaturudisha kwa maandiko matakatifu ubatizo sasa vile watu walibatiza njoo vile tunabatizwa Roho Mtakatifu ndio alipata njoo vile tunapata yote walifundisha na sisi tunaamini haleluya haleluya c'est pourquoi nasema kama waporo wataingia na baba wataingia kama waporo wataingia na baba wataingia basi kani sasa kwa sisi tunaamini vile haleluya tutaingia tutaingia masomo na ndio kwa maana ndio ndugu yangu ambayo hukumu itaanzia mtumishi wa Mungu hapa mtumishi wa Mungu hapa mkozima na wewe uishi Nyakarambi hapa sikana kwa kisasa atakulipa uko mwanamuziki anaweza na kila pastor na assembly ile aliongoza atakuwa kwanza ni yeye atawashukuru baadhi sasa na assembly yake yote hanyuma niko yeye yote sichele kulikira nataka kusema tutapita haleluya sasa tutapita nzoreza uko twigisha c'est que bien apprécié nous prêchons la même chose haleluya haleluya kisha kuhukumiwa amaze gucukura urubanza c'est quoi la Bible dit ceci biravuga ngo
muheshimie viongozi. mubahe ababarongora. Hébreux chapitre 13. Musikie frère. Faut kuheshimia viongozi yenu frère. Mugomba kubaha ab'Imana ibashize imbere. Musikie. Nimwumve. Chapitre 13. Verset 17. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Mwibuke abaganza bakababwira ijambo ry'Imana, mwitegereze iherezo ry'ingeso zabo, mwigane ukwizera kwabo. Mon 17. Obéissez à vos conducteurs. N'ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devaient rendre compte. Qu'ils soient ainsi, enfin, qu'ils les fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Mwumvire abaganza mubagambukire, uko ari bo bamba bagavye baziga imitima yanyu nk'abazobibazwa. Mugenze mutyo kugira ngo babikore banezerewe batitse umutima, uko bimeze bityo, kuko bimeze bityo ataco vyomayira mwebwe. Est-ce que tunaelewa hii andiko? Tubitahura. Tunaelewa hii andiko? Tubitahura. Ni ainsi que c'est. Batarendre compte. Bazobibazwa juu ya manafsi. Ubugingo bwacu. C'est pourquoi tunapaswa kubaomba. Tugomba kumvira. Tunapaswa kutii. Tugomba kumvira. Kufuatana na neno la Mungu. Ico ni jambo ry'Imana. C'est pourquoi dada mna ndugu yangu. Wakati batarendre compte. Ikibazobibazwa. Kama bo banapita. Nibarengana. C'est pourquoi dans les Écritures. Muvyanditswe. Bo si ambayo mwenye wenyewe kunahubiriwa twebwe mwe mwigishwa njo mataji ni mwebwe bitsibo by'abavuga ubutumwa. Mungu mbariki. Njo mataji ni mwebwe bitsibo by'abavuga ubutumwa. Njo mataji ni mwebwe bitsibo by'abavuga ubutumwa. C'est pourquoi moi Philippiens chapitre 4. Wa Filipi 4. Yes. Mstari wa 2. Ndio alimwambia Frère Branham, utatupresente mbele kama trophée de ton ministère. Uzoduserukira nk'igitsibo cy'ubukozi bwawe. C'est pourquoi 4:1. C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Nuko rero bene data wo nkunda muramira igishika muri umunezero wanje n'igitsibo nambaye, muhagarare mushikamye mu buryo muri mu mwanya wacu abo nkunda. Haleluya. Haleluya. Mnasikia Biblia complete. Usubira tuga neza. Paulo anatuandikia sous compte Saint-Esprit. Paulo anakuelekea roho ya Mungu yeye. C'est pourquoi mes bien-aimés. Nuko rero abo nkunda, vous qui êtes ma joie, mwe muri umunezero wawe. Furaha ya mtumishi wa Mungu ni waaminifu. Munezero ko tuyibana ababona bitera umunezero. Mwe munezero wanje. N'igitsibo nambaye. N'igitsibo nambaye. Muhagare mushikamye. Mwami wacu. Haleluya. Haleluya. Muhagare mushikamye mwami. Abo nkunda. C'est pourquoi tunasoma tena tunasoma kandi mu Thessaloniciens chapitre 2:19 ica 2:19. Premier Thessaloniciens samani
chapitre 2, verset 19 à 20. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? none ibyizigiro byacu ni iki cyangwa umunezero wacu cyangwa igitsibo cyo mutwe wa twirata? mbega si mwebwe imbere y'umwami wacu Yesu azozira? Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que les écrits. uko niko ibyanditswe bivuga. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. uko ari mwebwe cyubahiro cyacu n'umunezero wacu. Mungu amebariki sana. Imana cyane. Dada yangu na ndugu yangu. mushiki wanje na mwene data. C'est pourquoi le prédicateur prêche la parole. tuvuga ubutumwa bigisha ijambo. Ni juu ya kusema dada yangu na ndugu yangu. mushiki wacu Usiseme kuna ubiri biko nguvu sana. Ibyo bigishira remereye cyane. Kuna ubiri biko nguvu sana. Ibyo bigishira ngoye cyane. Ni mapendo hapo. Urukundo wafikiye. Shabaya. Inumbero yabo. Na sio kusiku Yesu abikiraza. tukakutana na Yesu. C'est pourquoi frère et sœur, taji y'abatumishi igitsibo cy'abakozi ni baaminifu. ndabize Basi kama kutakuwa baaminifu, ko ndabize baboneka kama hakuna atavuga butumwa, hakutakuwa wawili, ndavuga butumwa kama hakuna baaminifu, atabizera bahari. basi atadamu na ndugu yangu uko mzoshira wewe lazima kubatumishi murakeneye ku bakozi batumishi wa Mungu, wewe lazima fuwe. murakeneye kuri mwebwe. Basi hautakomeza la foi mutokora kwizera bila kuhubiriwa. igishitwe No frère, oya tukomeza la foi ni mistari Mungu aliweka ambayo ikifikisha perfection. bageze gutungana. Haleluya. Haleluya. C'est pourquoi hapana kunofaa kwa kanisa. Nicyo gituma ntusibe mu korana. Hapana kunofaa kwa kanisa. Ntusibe gukorana. Uko na vitu vingi. Ibintu bishakurengana. Mungu atusaidie. Imana idufashe. Mungu atusaidie mfano. Imana idufashe mushiki wacu. C'est pourquoi na damu na ndugu yako. Tuzashika mushiki wacu. Kila kazi ya mtu itapimwa. Icyomoro kizopimwa. C'est pourquoi Paulo naye anasema. Paulo wavuga gutya. Mu deuxième Timothée. Timothée wa kabiri. Deuxième Timothée. Chapitre 4. Icyakane. Chapitre 4. Icyakane. Chapitre 4. Icyakane. Verset 8. Nous avons 7. J'ai combattu les bons combats et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye kwizera. Paulo mbele ya kufa, mbele ya kwenda kupumzika, Paulo imbere yuko apfa, imbere kwa ruhuka, anaanza kusema atangiye kupambana vita vyema. Nagwanye intambara nziza, nani nichunga imani, nazigamye kwizera. vita kya muhimu muri intambara ikomeye, kuchunga imani, nazigamye kwizera. imani ya kweli, kwizera kukuri, ile matakatifu, ile matakatifu zaniwe abizera mara moja tu. imwerisa Asibe kwamba frère, nako yabo kurudishwa kwa imani ya mwana kukwizera kwa matakatifu. kumwe kwera. Kuna watu wanakombana Tunakombana. na combat de la foi intambara zo kwizera avec la parole de Dieu. Tuko nachunga imani. tuzigamye kwizera. Baba ni kwa sana. Tuko nachunga imani. Ndio kwizera. Mui safari chunga imani masema. Mui safari chunga imani kwa frère. Mui safari inapaswa kuombana vita. Tuko nachunga imani. C'est pourquoi tunasoma kwa mwanzo kusema tunasoma kusema la foi. C'est notre victoire. Imani inatoka kukusikia. Na kusikia kwa neno ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa véritable foi. C'est pourquoi tunabatizwa sasa yote tunafanya sasa. Tunajenga mabisiri ya mtu. Yesu Kristo ndio anapewa. Tunaendelea mafundisho ya mtume. Haleluya.
Haleluya. C'est pourquoi tunapaswa kuchunga imani. Paulo alikuwa na conscience. Paulo akasema j'ai gardé la foi. Hakuwa na mtu anasema j'ai gardé la foi. Haleluya. Haleluya. J'ai gardé la foi. Sasa naenda kusema. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Nabwo intambara nziza nazigamye kwizera. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Nabwo intambara nziza narangije urugendo nazigamye kwizera. Désormais la couronne de justice me réserve. Amen. Le Seigneur existe juge. Le Seigneur existe juge. Parce que même il y a pas de couronne, il faut où juger. Il faut hukumiwe. Mbele ya kupata ile couronne. Paulo alikuwa na conscience. Paulo yalizi neza. Tusome. Désormais, la couronne de justice me réserve. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore en tous ceux qui iront aimer son évêque. Ibisigaye ndikira igitsebo cyo kugoroka icyo mwami wacu umucamanza agorotse azomba kuri wa munsi kandi si jewe jenyine nzogihabwa ariko kandi nabakunze kuzoseruka kuri we bose ariko nabakunze kuzoseruka kuri we bose bazogihabwa. Dada wangu ndugu yangu. Mshiki wanje. Paulo anasema Paulo dada haina tu mpaka kwa mke. Sio sichaje jenyine. Na kwa wale wote no kurabo bose benye kupenda kuonekana kwa kama kurudia kwako. Bakunze kuguseruka kwiwe cyane kugaruka kwiwe. Mungu abariki. Si wote tuko hapa tuko na chunga sobre tu. Kweli tulingati ndio kuza kugaruka kwiwe. Tuko na chunga kurudia kwa ndio kugaruka kwa Yesu Kristo. Ndio tuko na kujitaja. Tuzakutegura. Haleluya. Haleluya. Tunapenda kurudia kwa kugaruka kwiwe. Physiquement. Burya bw'umubiri. Physiquement. Burya bw'umubiri. Paka ule Yesu alipanda. Kuja Yesu aduze. Njoo ule atarudia. Ndipo atagaruka. Hata kwa namna nyingine. Atatukuni. Ule tu wanachunga. Watu vile alipanda. Tunakuja aduze. Tunamshangaa. Ndio tangara. Numubiri. Anaenda. Atagaruka. Atarudia. Atatujana. Haleluya. Haleluya. Wakati atarudia mara ya pili. Leo kabili. Hata kanyama hiyo. Nazo nazo nyura hasi. Sisi ndio watatoka kugo. Tunakuja hasi, nyuma hasi. Yana toka kugo. Tunaenda kukutana kwa hewa. Tuna veroter kele. Tutamunukwasa. Haleluya. Haleluya. Tutamuona kafila yake. Tutamunukwasa. Frère, leo hatutamuona. Tutamuona. Nous marchons par la foi. Hatutamuona. Tutamuona. Na siku tutamuona uso wake. Itakuwa ni furaha. Mungu abariki sana. Sababu kwa nadamu na ndugu yako. Leo tuko na furaha kwa sababu ile wana Tunalimana dua. furaha na sasa bado tutumia. Tunalimana dua. Simuka. Tunalimana. Tunatumia. Tunakukoresha. Sasa bien. Tunajiita. Aliamba. Simuona uso kwa uso. Tuko na masiku yani. Mimi nataka mfano frère. Nakorojewe. Mwanamke mwenye kuolewa. Umugore yarongoye. Anakaraka besho na bwana yake. Akenera umugabo wiwe. Anakaraka besho na bwana yake. Akenera umugabo wiwe. Kwa mfano bwana yake kwa baba mkimiki. Umugabo nyamari mu gisagara kiyi. Ema namtumia mpaka mazawadi. Akamutumira Kwa mfano yuko kwa Europe. Alindi Ulaya. Anamtumia zawadi. Akamutumira Bibi yangu namtumia makuta ile. Ya mafaranga yangu cha Kwa uuze manguo. kuri munzu. Tengeneza nyumba. Tegururu. Fanya vile vyote. Ibyo byose. Ni bien. Ni byiza. Mwaka mmoja haona Kuna tamko wao. miaka mbili haona Atavuga. atasema Azovuga. eske hii makuta yako ndanitumia njoo bwana Bega amafaranga wikira niyo nshaka. Njoo bwana Niyo mugabo. niko na besona bwana haleluya haleluya sibe nyewe tuna besona Yesu Kristo
chapitre 3. Ichaga tatu. 1 Corinthiens chapitre 3. Wakorintho tatu. 1 Corinthiens chapitre 3. Wakorintho tatu. Chapitre 3. Ichaga tatu. 1 Corinthiens chapitre 3. Tunasoma mfano. Wakorintho tatu mwanzo kabiri. Si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foie, du son, l'œuvre de chacun sera manifeste. Amen. Ariko akigitanguriro umuntu ntiyagibakisha kuri zahabu cyangwa ifeza cyangwa igiciro kinini cyangwa ibiti cyangwa ubwatsi cyangwa imishakashaka, igikorwa cy'umuntu wese kizoseruka. Quand les jours la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Wa munsi uzogiserura kuko uzoyishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa cy'umuntu wese uwo muriro uzokigeza uko icyo kirimo. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un, si le fondement subsiste, il recevra une récompense. Igikorwa cy'umuntu icyo yubatse kuri iryo tanguriro n'icyarama azohabwa ingero. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu. Igikorwa cy'umuntu n'icyasha azobura ingero, yamara ubwo azokira ariko nk'uwokowe mu muriro. Hii andiko wakati nilikuwa nisoma, Icyatsi kigenda gisoma ilikuwa inanipitaka. tarandenga gutahura. Kuna mtu atatoka anatoka na kuonewa sasa vile kutoka. Niko tumuntu amera nk'uwokowe mu muriro. Kwa nusome sauvé. Twarakijijwe. Mungu alitupa uzima wa milele kwa Imana yaduhaga ibyo bigashira. ndani ya Yesu. Muri Yesu Kristo Anatupa Roho Mtakatifu. yaduhaye mwemu yera. Kwa sasa takuwa sauvé sana niko natoka mmoja. Ni gute nzokizwa nk'uwokowe mu muriro? Kazi ndio itakuwa ipruve. Igikorwa aribyo Ni kazi ya mtu ule kutoka mu royaume. Itakuwa ipruve. bizocibwa, Itapimwa. bizopimwa. Kile kitu tulifanya mu royaume itapimwa. Bizopimwa. Ni kusema Bisigura unatuanga kama mtu hapo anatoka mu nyumba. ndazi umuntu iyo Kama nyumba na nungu. inzu yihiye, Kama nyumba na nungu. Inzi hii. Mtu kusanya na hasa atatoka kama mtu. muri umuntu binasohokana. Anaweza kutoka yeye mwenyewe kwa mshima. Iyo usohoka akomeye Ndio vitu vyake vyote. ariko ibisigaye bigasha. Ni kusema huyu Mungu Rero umuntu mwenye mu royaume de Dieu. ubwo bw'Imana Anapima kazi yake. bapima ibikorwa Ile byiwe ifanye vinatoka zero. ugasanga kirimo, Yeye mwenyewe ataingia ariko ubwiwe azoja mu bwami bwo mu ijuru bila recompense. atangero atameye, Bila ambayo kulipwa. atangero Bila tax. atagitsibo. Ça sera grave. Ibyo bikomeye, Toka ni mambo ya ajabu. ibyo bikomeye. Hapana kutumia kazi ya Mungu na mfifi. Nuko ikigo kibana ubunebwe, Hapana kutumia kazi ya Mungu. nuko ikigo kibana ubunebwe. Inapaswa kumtumikia Mungu na Urakoze cyane mfifi. kumeza we zose, Kumtumikia Mungu na nguvu ya kumeza moyo. we zose. Fanya kazi ya Mungu na Nuko bidii. kibana umwete. Si wote tunawahubiri. Twese tubavuga Si ubutumwa, wote tunawashauri. twese tubadiakoni, Si wote ambao tufanye kazi ambao maafisa mbalimbali. twese dukora ibikorwa. Na si wote ndani ya kanisa. Tuko na kazi ya kufanya tule Kristo. Twese bwa Kristo, Tuko na kazi ya kufanya tule Kristo. bwa Kristo. Ila kama Mungu anakutupa kupa, umtumikie naye ndani ya dini. Ibyo bihe Imana duhaye bikorera n'Imana. Si wote tunabebana. Twese tubayiri, Tunabebana. Kuko bebana. abayiri Na kwa kazi bado nafanya. n'abakora ibikorwa. Ila si pale Mungu alituwa sasa tumfanye kazi. Nafsi moja imepokolewa. Ubugingo bumwe bwa ubugingo bw'ukijijwe. Mungu anababa na nafsi. Imana ivuga ubugingo Anambatanishayo ikabugereranya.
Jina yake inaambatishwa na roho. C'est pourquoi anasema frères sauvons des âmes. Duchungure ubugingo. Tuokoe nafsi. Duchungure ubugingo. Utaokoaje? Uzoshungura gute? C'est-à-dire wewe uko na participer pour œuvre de Dieu. Nawe nugice ukora umurimo w'Imana. Participer pour œuvre de Dieu. Nugice mukora umurimo w'Imana. Unaona ambayo hekalu. Unaona urusenge. Si kwa bantu balifanya makuta yao wameweka kwa hekalu jangwa. Na ndio abantu baanze neema hera nusunya kubakwe. Kuba watu walifanya vitu viuziwe. Anabatumye nene zibugwa. Na bila vitu kama vinauziwa na hekalu na jangwa ni vya watoto ya Mungu hekalu. Izo nene kubugwa ndio na bimba na tuya hapo. Si ubiriwa inokolewa. Ukianza kutabikisha mkizwe. Na wakati na ubiriwa na okolewa. Ni bikisha ulifanya ile kazi. Uwakoche ni kazi. Sina wewe kwa na recompense. Na ingezomi yeye. Haleluya. Haleluya. Mungu amebariki vijana. Mungu atusaidie. Kazi mfano. Tutifanye mizaa. Basi kazi yote tunafanya. Mungu ataikumbuka. Eko na yandika. Mugacandika mu gitabo. Mu gitabo cya kumbukumbu. Mu gitabo cy'icibutso. Gitabo cya kumbukumbu. Gitabo cy'icibutso. Malaki. Frère sœur. Mungu atusaidie tutumikie. Kazi ya kila mtu itapimwa. Mungu atusaidie. Abiko na walimu bantu. Ndio bana. Labda nao nasema kuya tu ashu. Ndio bana ibintu bitatu. Huko fezi. Ari amafaranga. Kuko kafumu. Ari kumenyekana na kuko baramu. Akaba n'abagore. Ni bintu bitatu biko naribisha. Ni bitatu amafaranga icubahiro. Meme de predicateur. N'abavuga butumwa. Meme de predicateur. N'abavuga butumwa. Utaona mtumishi wa Mungu. Umukozi w'Imana. Alikuwa na ubiri kweli wa neno ya Mungu. Yigisha ukuri kujabo ry'Imana. Akonde l'argent. Kumafaranga. Anashanje predication. Akagira ubutumwa bwiza. Anashanje predication. Akagira ubutumwa. Akonde la femme. Ubwo mugore. Akishakuwa zamani. Amaze kugwa. Anashanje predication. Anashanje ubutumwa. Oh, musome sofe pala. Oh, twaje kubunu nenda. Atafanya mwayo. Na choko mga. Alikuwa na kemea zambi. Yala kama miliki. Acha. Akachapa ni maombi kwa watu mafuta. Kugaba sika bana mafuta. Kanisa mbona Mungu kugwa bangole. Bana Mungu asekira. Abangole komeza. Sema ubiri. Akagira ubutumwa. Sasa inasema kwa kidikie ni chubahiro. Afumo. Ichubahiro. Ile kafumo inaleta lorge. Kituma mnataika kisha. Mungu anasema. Mnavuga. Anatakule. Wewe si hali. Mungu atusaidie. Bible verse. Haya papa predicateur. Simuga utumwa. Même des enfants de Dieu. N'abana b'Imana. Même le monde entier. N'isi yose. Les bitu bitatu bikunaleta mambo ya kuisha abantu. Dans ce monde. Muri isi. C'est pourquoi il faut prier Dieu. Kusenga Imana. Mungu. Imana. Unichunga kwa hivi vitu. Unichunga kwa hivi vitu. Mungu atakupa pesa kidogo frère. Kuko. Mungu atakupa pesa kidogo. Imana ndio mafranga wake. Kiburi kinakuja. Uchaweka kishi. Hapendi tena kusikia mapredi. Alikuwa kukuta. Margana kuita na kukosa. Akote l'argent. Faranga. Afimba yako makula. Tunashukuru utuongea hiyo uvuga utunyawe. Nenda mbali. Genda kugiye kule. Unaenda mbali. Ugiye kule. Tunene tumetu kidogo Mungu anakupa. Ukimana kwa. Tuko naye. Tufala dufisi. Nituma kushia. Nutuguru kabisa. Tumeelewa. Nudukungu gugusa. Aliko tukakutesha tukushike. Kitu masana. Tukushike mjema kwanza. Tunaomba kuva ubwibone bwitangira kugwa. Kiburi kama kinakuwa ndani ya Mungu. Ubwibone uje kuangalia ule Mungu. Nabo Mungu ni kuangua kunakuwa karibu. Nukuvuga yuko agiye kugwa. Ni jambo kubwa. Ni chai komeye. Njoo inaanzia kumbia. Tare mwijuru. Sekano orge. Kari ubwibone bwikakisha. Kwisha hejuru muri kiri. Mungu anasema hautaka. Imani mgati kutoa hapo. Jambo president. Koro kasa ta. Hapo yetu mliona kitu. Mungu wasa ikakisha. Ya mumbi muriwe. Hadi madema ni muriwe. Akibona yuko akomeye kari mwiza. Ukizo ya kama akamushikila kuhana. Akanako kamungu anamumba kulefu. Imana mungu akamura yuko kakikio. Akamuudi. Akakasumuri kinakuya. Kibona kinakuya. Yani kujia kubwa. Mungu abariki sana. Kinakuya.
nukugwa kwao. Il faut combattre ça. Mugwana cyane. Unapaswa combattre ça. Mugwa hicho kitu. Mungu akusaidie. Bali kufashe. C'est pourquoi les frères de chacun. Kwa Satani. Itapimwa. Kitapimwa. Mungu abariki. Bali baende cyane. C'est pas dans la Bible. So Biblia. Il y a vitu vitatu. Ilikuwa vitatu. Unaona? Mnaona Samson. Samson. À côté de Delila. Delila. Alianguka. Yaraguye. Balaam. À cause de l'argent. Kumafaranga. Yaraguye. Saul. À cause de popularité. Kubwo kumenyekana cyane. Yaraguye. C'est pourquoi frère Branham il faut prier beaucoup. Gusenga cyane kubera ibyo bintu. Inapaswa kuomba sana tu. Gusenga cyane kubera ibyo bintu. Mungu atusaidie. Madufashe. Tutomba mafanikio mwingi. Tunesha mwingi. Il faut les militaires. Atakuwa mchamungu. Na unyenyekevu. Mungu mchamungu. Unatangulia kuinuliwa. Wala kushwaju. Kama mtu ni mnyenyekevu. Mwicha nguvu. Mungu atamuinua. Mungu atamshahidi. Mungu anaiona neno lake. Ameshahidi na mkaya. Na kushahidi. Mungu amebariki sana. Bwana Mungu atusaidie. Madufashe. Malaki. L'œuvre de chacun. Wachumwe wese. L'œuvre de chacun igikorwa kimwe wese kisha kupimwa. Kimaze gupimwa. Mungu aliweka mu kitabu cha kumbukumbu. Imana yanditse mu gitabo cyo kwigicibutso. Kitabu cha kumbukumbu. Yo cibutso. Jo Mungu ile mambo yote unafanya. Yo hari ibya byose ukora. Malaki gice. Chapitre 3 verset 16. Chapitre 3:16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. Et l'Éternel fit attentif et les écoute. Un livre de souvenirs leur écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Nuko wahoraho baraganira uratega amatwi arumviriza maze igitabo cyandikirwa imbere yiwe cy'icibutso cy'abubahoraho bakayiyumvira bakumvira izina ryiwe. Mungu abariki sana. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et celui qui ne le sert pas. Aho niyo muzosubira kumenya yuko ari itandukaniro ry'umugororotsi n'umunyakiri, yuko Imana n'utayikorera. Mungu amebariki sana. Ona différence. Itandukaniro. Ndio mwenye kumtumikia Mungu. Imana na ule hamtumikia. N'utayikorera. Kyote unafanya Mungu anaweka mkitabu cha ile kitabu cha kumbukumbu. Mungu anaanza kuangalia reference dans le royaume. Il a participé tu la âme il okolewa. Lero ibyo wakoze byose mu bugingo bukizwe. Bugingo bwisha mu kibano. Mukumbuke frère. Mwibuke data. Il y avait un roi. Huyo mfalme anaitwa Ezekias. Ezekia maisha yake muzima bwiwe wakati angia mfalme alifanya vitu vizuri, yakoze vyiza byinshi mbele ya Mungu, imbere y'Imana, akamtumikia Mungu, anakwenda Imana cyane, na Mungu akapendezwa naye. Bagwa n'ibyo yakoze. Menzuru huyu ariko umunsi umwe y'umuntu alianguka mu malari, yaraguye afatwa n'ingwara. Kisha kwa Mungu mu malari amaze kugwara kigonjo kilonda, agwaye igisebe, na kile kilonda igisebe mpaka kumpeleka kukufa. Cyari kimwica. Mungu anatuma nabii wake sana, anasema ndio mwambie huyo atengeneze maisha yake, atungaye ubuzima bwiwe, atengeneze maisha yake. Kile kilonda kitampeleka kukufa, kizomwica, kitampeleka kukufa, kizomwica. Nabii anakuja na shida, anafika mbele ya mfalme, anamwambia mambo yote Mungu alisema. Imana yavuze. Haleluya. Haleluya. Angalia milite ya Mungu. Ndio cha ufuko Mwami. Mfalme frère. Mwami ile dada. Kisha kusikia neno amaze kumva ivyo hakufanya moyo wake Mungu. Ni yakomana jumuti. Hakuwa na kiburi. Ni yikakishiki. Anageuka mtika. Yarahindukiye arafukama. Atimana. Neno yako mimi nashikia. Amajambo yumva. Sasa angalia vile nilitembea na wewe Mungu. Unagenda nawe. Angalia kazi ile
Bwana kote. Haleluya, haleluya. Anene kazi Bwana kote. Ile maombi iliombe amasengesho Ezekiasi Mungu anaangalia kitabu kibaya kitabu cy'icibutso anaona sasa ati nivyo huyu mtu kwa hiyo fanukoko yarabikoze pale anamwambia nabii unyabwe mwanzi wiwe Isaya anasema rudi suri nyumba akamwambia ule ngiro rya muntu namongezea tena masiku miaka kazi imyaka 15 namongezea tena miaka kazi imyaka 15 kila kilimfanya Mungu atumishike nini cha tunani ngari hiki premièrement alinyenyekea gambira chebugufi kisha anamkumbusha Mungu Imani ndio yakoze sasa watu wamkumbusha Mungu nini niki mateso yako na magumu utapita utakumbusha Mungu magomba ni ngore za kusimama magonjwa yako na magumu utakumbusha Mungu nini na Mungu yari mtati ivyo yarikoze nalimongeza maso yaramugezisa sababu kwa kile kitabu cha Mungu atakifungua tunakuangalia kazi kwa kimwe wese wayoma ya gabiwe Mungu amebadilisha après Mungu atatukuruni imani zobigitsi Mungu atatukuruni imani zobigitsi Mungu atatutia kazi imani zobigitsi naona watumishi wa Mungu wako tulibana sikia vile Biblia inasema uko bilivuga mu Daniel chapitre 12 Daniel tunakabiri Daniel chapitre 12 Daniel tunakabiri verset napaswa kuhubiri neno la Mungu tubakuita kutima napaswa kufundisha neno la Mungu tubakuita kutima uke bantu wajipanga mtego ni jambo nasikia vile Mungu atasema kimali vuga chapitre 12 verset ndakono wakati ceux qui auront été intelligents brilleront comme les splendeurs du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. À toujours et en perpétuité. Kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ukayangana ko mwitazanure ry'ijuru n'abashikanye benshi ku bugorotsi bazokwaka nk'inyenyeri ibiye bitazoshira. Mungu amebariki Imana ibariki cyane. Batumishi ya Mungu abakozi b'Imana bale bali neno la Mungu bajya bijamo ry'Imana bale balifundishwa neno la Mungu bajya bijamo ry'Imana batangara kama vile bazokwaka nk'inyenyeri mure ufanye muri burya bwami. haleluya haleluya. njoke ndio tunafanya kazi icy'abantu bakorera margeba pita mu magumu nubwo baca mu magumu na kitu kimoja anasema sitaacha kumtumikia Yesu Kristo sitaacha kumhubiri Yesu Kristo kuigisha Yesu Kristo. Mungu amebariki sana kwa frese wakati mtu ekukuroni kimura ashaka kitibo kese keli mkuro igitibo ni voilà une couronne igitibo ni cela signifie avoir un domaine gisigura kugira ahantu uhabwa ahantu un territoire ikibanza cyane. Si vous êtes couronné washyizweho ikimenyetso vous êtes uba ugizwe umwami. Est-ce que vous m'entendez? Mwari mubizi si vous êtes couronné mwashyizweho ikimenyetso vous êtes roi ugizwe umwami. vous voyez nous sommes fils de Dieu lorsque nous sommes couronnés de la vie éternelle et notre domaine c'est la terre ni kwisi ndo makao niyo tuzoba. Mungu amebariki ndo makao niyo tuzoba. faisant de nous des sacrificateurs yatugize abaherezi et des rois n'abami kubw'Imana. Imana yatugize alitufanya kwa makuhani yatugize abaherezi na wafalme n'abami. lui mwenyewe anasema c'est le roi des rois. Ujamgango ni umwami w'abami. Lakini tu ile roi des rois. Sasa ngo ni umwami
Yesu Yohana. Mungu alibariki sana. Ni après couronné. Tumesho kimenyetso. Ndio pale tutakutawala pamoja na Yesu. Tutogandanya nawe. Sisi tunawakurone na sisi tunamkurone. Ito sho kimenyetso, tutamshaka kimenyetso. Na sisi tunawakutawala na yeye. Abatugandanya nawe. Sabe kifentra Unesha elitera. azoragwa. Tutawakurone. Pamoja Kristo. Tutogandanya na Kristo. Tutatawala tunatamsha. Tutogandanya siyose. Tusome David de Mungu na kugamia. Tusome de sacrificateur. Trabahere. Tusome de roi. Trabani. Haleluya. Haleluya. Tukile Mungu alitufanya mwiti tuwe na vyema sana. Tujize ni. Tumana pamoja na watu wote wa dunia. Tutanukana. Tunamwamini Yesu Kristo. Yesu Kristo. Kama tunataka Roho Mtakatifu. Tuko tofauti na watu wote. Sisi tuko watoto wa Mungu. Tunabana bimana. Tuko mafaa. Tunabona. Tutatawala iduri ya Fred. Uganzi yisi bedaka. Haleluya. Haleluya. Apocalypse. Yesu Yohana. Sasa mfalme anatembea aje mtoto wa mfalme. None umwami agenda gute umwana w'umwami Anatembea aje. yifata gute. Sasa ni mtu wa fujo. Mbega ni umuntu w'intu. Mtoto wa mfalme ni mtu wa kujiheshimia. Umwana w'umwami ariyubaha. Ni mtu wa kujiheshimia. Ariyubaha. Mfalme wake tu mfalme wake. Yambara atandukanye n'abandi. Hali yake kutembea hali nyingine. Uko agenda atandukanye Mtoto wa n'abandi. mfalme kana mtoto wa Yesu. Umwana w'umwami nagina ari chafu. No. Oya. Mungu abariki sana. Nani ni sacrificateur? N'abaherezi. Bali ba sacrificateur munasikia. Baje baherezi. C'était des hommes saints. Barabe. Habakuwa watu mafujo. Ni bale bantu bindu. Bali kwa ni watu watakatifu. Barabera. Mfalme wao mavazi ya kipekee. Bara. Hali yao ya kutembea. Uko bari. Hali yao ya kuishi. Bagenda. Bali kusema kuweze kuwa sacrificateur kwa mambo ya Musa. Lero ugigwe muherezi bijyanye Sacrificateur walikuwa ni watu wa tofauti na wengine. bara abantu batandukanye n'abandi. Hali yao ya kuishi hali nyingine. Uko baba tutende n'abandi. Na si wenyewe. Natugana. Kama tunaitwa sacrificateur. Mungu alitufanya kwa hiyo ni sacrificateur. Tunapaswa kuwa tofauti na dunia. Mungu abariki sana. Tofauti na madhehebu. Tofauti na madhehebu. Leo ni cha kushangaa. Ile saa mwenye kuamini neno tuko nayo ujumbe. Leo unafanya tu mavazi kwa ovyo ovyo. Ukasipe nako ni humo. Ukasipe kama bamba humo. Haujaelewa kitu. Haujaelewa kitu. Kwa unasema watu wanaonekana wazi. Ukabara. Umwana w'umwami. Habitawezekana. Nibishoboka. Habitawezekana. Shambala Biblia kama sisi yana kupita mafarisayo mtakuja kwani utarusumbije kwa farisayo mimi nataka mfano nasema na mtoja na mamukani kama naangalia kwanza basere ba kikatoliki urabye abamasera abagatolika basere ba kikatoliki abamasera abagatolika bo habana na neno nabo ni bantu ba dini n'abanyedini me angala namna barafana nabo ko bambara angala namna barafana nabo ko bambara kama unamsimamisha leo na basere ba mtabereke bale hawayaokolewa bale wenye hawaya sasa Roho Mtakatifu utaona sema yeye ndio yuko na neno unamuso kutuma sera wa Katolika ukamhagarika na mshikaji wa taifa anaweza mafasi ni kwa wize nuni baada ya wasile kuzamba mafasi na ndio tunatokea hapa kwa ibadalu kwenye chama watu wao tunasema huyu abadulizo biti huyu Katolika ni waize bahana na Mungu kana kama ndiye kwa na Mungu ni siye watoto wa mfalme ni siye sacrificateur ni siye bakambara gute Mungu abariki sana tunapaswa kufanya bakambara gute Mungu atusaidie basi bado waswahili basi kwa tofauti munene agomba kutaruka dini amen wewe frère mtoto wa Mungu ndio pale datu mwana wa imani angalia kapantalo atafala yabaga pantalo ya bara ana susa kaka kama nukinga toka pantalo soka pantalo ya bara susa kilote kono kuvuga imutura yose yahanze huko kalisa mukasa kama niche ino kamufasha kamenga sinzi kama ni rasta tutamuita kama ni nani nyamba ya rasta mani tuzomita nyamba inde sinzi kama tutamuita je batuzomita gute mtoto wa mfalme mwana wa mwana wewe kama unakusimamisha na temwe de Jehova wewe cho kuangalia mcha matano hawana neno la Mungu ndio tunataka mtu bana angalia vile temwe kwa chao na chaba na wewe vile unafuata bara wewe si matasema temwe chao na chao
bafite mu Imana Abantu wanaona kwanza na hii. Haleluya. Haleluya. Kufanya sawa watoto. Chapitre 5. Ichagatano. Apocalypse. Yesu Yohana. Chapitre 5. Ichagatano. Verset 9, 10. Ngwicenda n'uw'icumi. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu as dit de prendre le livre et d'ouvrir les cieux. Car tu as été moulé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Bayirimbira sha batirakubereye wabera igitabo no kubireka imatanije kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et régneront sur ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo kandi bazoba abami mw'isi. Mungu amewabariki. Bari bahitanye cyane. Hébreux chapitre 2. Hebreyo kabiri. Hébreux chapitre 2. Hebreyo kabiri. Verset 9. Umurongo w'icenda. Hébreux chapitre 2. Le premier Pierre Sama. Il y en a vrai. Petero wa mbere Pierre kabiri. chapitre 2. Petero wa mbere kabiri. Premier Pierre chapitre 2. Petero wa mbere kabiri. Tunasoma mu verset. No ku murongo Verset 9. w'icenda. Vous, au contraire, vous êtes une race élite. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé. De ténèbres à son admirable lumière. Ariko mweho mu bwoko bwaturanijwe mukuranije kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera abantu bashiriweho kuba inyego yarije kugira ngo mugwide ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Apocalypse chapitre 1. Yohana On a 5-6. gatanu gatatu. De la part de Jésus, le témoin fidèle, premier-né des morts, le prince et roi de la terre, celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés. Par son sang. Icabura cyo kwizigirwa imfura y'abari barapfuye uganza abandi bo mw'isi umwadukunda yatoje ibyaha byacu amaraso yiwe akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe niyo se. Qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Son Père, en lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe ari yose icubahiro n'inganji bibyiwe ibihe bitazoshira. Amen. Mungu abariki sana. Imana ibariki cyane. Tokile Mungu alitufanya. Imana yatugize. Mungu alipenda kufanya Israeli. Imana ndio kuja Israeli. Alipenda kufanya Israeli yote. Israeli yose mbele. Nenda kutembea maneno yake.
Ça c'est donc quand tu as voulu tout comme Mu Exode chapitre 19, utasikia vile Mungu alimwambia. Alikuwa anapenda ufanye Israeli yote. Makuhani kama makuhani. Kuwa awamne wa Yesu. Chapitre 19. Tumenichele. Mais tunaanza mu verset yake ya 5 mpaka Maintenant, si vous écoutez ma voix, Exode chapitre 19, verset 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Uti none rero nimwamwumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryiwe muze mubera inyegu yiharije yituranirije amahanga yose uti ku isi yose ari yiwe. Kenye kilikuwa kumbele ya Mungu ni kama wanasikia sauti na icyari byambaye ku Mana niyo bumvise banachunga agano la bakazigama isezerano ryiwe. Anasema mwenye mtamani mali yangu muzombera inyegu mutunia yote isi yose. Mtu asema dunia yote ni yangu. Isi yose ni yangu. Sasa naendelea kusema anakuja mutya. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Kandi muzomubera ubwami ubwoko bw'abaherezi ihanga ryera. Ayo majambo bariyo kubwira Abisirayeli. Mungu abariki sana. Toka Mungu anapenda kubafanya. Mara kwamba kubakora. Na abakutembea muneno yake yote. Ariko abakushina abakutine neno yake yote. Ni bumbi jambo ryake. Mungu akafanya kampuni. Mara giza umugwigusa. Leo mu Nouveau Testament. Ndamusorisha. Pourquoi dans l'Ancien Testament? Mungu alifanya masacrificateurs. Mara giza baherezi. C'était des hommes. Bara bagabo. Hakukuwa mwanamke. Na mugore hakuingia mwile amefanya komba na komba. Même au Nouveau Testament. Mungu anatufanya si wote. Kupitia Yesu Kristo ambayo nao wanamkanaba nao tunakuwa royaume de sacrificateurs. Haleluya. Si wote. Est-ce que tunaelewana? Tunaelewana. C'est pourquoi tuhiriwe. Tuko benye heri. Tuhiriwe. Tunafanya kazi gani? Pale wanasema sacrificateur. Kazi yao ilikuwa ni kupatanisha watu. Nous aussi. Kazi yetu ni kuombea watu. Unaona dada yako anapatikana magumu, muombee masora. Leo mama anapatikana magumu, muombee masora. Tuko royaume de sacrificateurs. Si wote tuko na Biblia. Baba tuko mbingu tunakufuata tufanye sacrificateur wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo. Haleluya. Tunakufuata tufanye sacrificateur wetu Yesu Kristo. Tuko matendo na ndugu yangu. Wakati unaomba mwamini asema Mungu atakupatishia. Mungu amebariki sana. Il a fait de nous des royaumes des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Kandi bazoganza isi. Tutatawala kaituni. Tuzoganza isi. Ni msiri ndio tutakao. Tuzoganza. Kama tuna persevere tutashikana mwijambo. Kama tunadumu ndani ya maneno yake. Tugomba jambo y'Imana. Tutatawala pamoja na yeye. Tuganzanya nawe. C'est pourquoi mon Timothée. Timotheo. Le jeune Timothée. Timotheo wa kabiri. Mungu amebariki sana. Amebariki sana. Ndio pale kama tunasikia hivi tunasikia furaha sana. Bwana alitufanya neema yake. Ni mapendo ndio alitufanya. Hakuna kitu tulifanya mbele ya macho yake. Alitupenda tu. Sio kufanya kupendwa. Alitupenda sana. Kende grâce. Mungu amebariki sana. Romains 2 Timothée. Chapitre 2. Verset 11. Cette
certain. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. iri jambo niryo kwizigirwa ngo namba twarapfanye nawe tuzobanaho nawe. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous régnons, lui aussi nous régnera. Namba twihangana tuzokwimana nawe, namba tuzomwihakana nawe azotwihakana. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se régner lui-même. Naho tutoba bizigirwa, we ahora ari umwizigirwa kuko adashobora guhindagurika. Amen. Bwana Mungu amebariki. Kama tukitumu maneno yake, tukitumu kumutii, tukitembea maneno ya Mungu yote, tukimutii, tutawala pamoja. Kama tukimkataa, Mungu amebariki sana. Kwa ni bafanta, jobale ambayo Mungu atawabariki. Ni kanisa bila harusi. Jo itatawala pamoja na Kristo. Itatawala dunia yote. Sepukwa kama na maneno ya Mungu asema. Kama maneno ya Mungu mfrère. Sepukwa nisema ule atashinda. Ataketi pamoja na mipakiti. Safi na Biblia ilivyoshinda. Nitaketi pakiti kama baraka. Mungu amebariki sana. Bwana Mungu abariki. Tatombe yako Mungu, tusenge kumana, tusaidie, imani tufashe, tuchunge na simu imani, sigabe kwizera, ambayo tumaini yetu, kizigiro cyacu, na imani yetu, no kwizera kwacu, simu tukakutana muhewa. Bwana Mungu, Imana abayeza tubakie na salama ya Bwana, kama ni maneno ya Mungu, umbe majambo Imana, Mungu amen. Mfalme wetu Yesu Kristo, ungekali kukushima na kushukuru na Mungu kwa dua ya kanya kiasi muda mzuri kwa mashako yako. Ijambo nyongeka kukangura imishima yetu. Ijambo nyongeka kutwereka uko dukwiye kwitembeza byukuri mwami muri Bwana kere komeza. Abamaze kudenge ukigwa ubushachoka ubongerereza. Amen. Abo kwizera kumaze kugabanya ubongerereza ukwiza. Amen. Mwari niwe ushobora byose. Unaweza vyote. Cyo bituma muri aka kanya tuzari kugingo kandi kugira ngo ufashwe nawe. Kangura imitima y'abana bawe ufashe umwe wese muri iki gihe mwari ukigwaye umetupatia tungane kugingo kandi baranye kudufasha gusubira cyabo. Ezagira umukozi wakoresha. Ezagira abumvise ijambo ryiza. Wongerereza inkomezi. Ufashe umwe wese ubone mwami mwiza. Abarwayi bari hagati yabo nabasabiye gukira mu izina rya Yesu. Amadayimoni yose ababereye nabi ndayakangane mu izina rya Yesu. Inkomezi zikiza zimanuka mu mubiri yabo bakire kugira kuva kuri we. Mwami fasha abazufatiye n'umukozi wawe mwami tumaranye iminsi ubwazofata urugendo tumushize amaboko yawe kugira ngo mwami ushobore kumurinda ikiganza cyawe kibe hejuru yiwe umufashe kandi umwitwarike muri byose. Ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bibandanye kubana nawe ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.